Dobroveče, poštovani gledalci. Onog trenutka kada su raspisani izbori, počela su najpre nagađanja ko će biti s kim pre, a ko s kim posle izbora. I kada pomislite da je nešto nemoguće, uvek je tu politika da nas podsjeti da je sve moguće. Kažu da su u ovom trenutku politike svih stranaka manje više iste, ali treba također reći da jedna koalicija trenutno ima potpuno drugačiju politiku od gotovo svih stranaka na političkom nebu Srbije. Koalicija Srpskog pokreta Dveri i Demokratske stranke Srbije se u mnogo čemu razlikuje. Večeras je moj gost Boško Obradović, predsjednik Srpskog pokreta Dveri. Gospodine Obradoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu i mogućnosti da predstavimo tu našu drugačiju i različitu politiku i velika mi je čast da otvaramo ovu izbornu kampanju na vašem mediju i da možemo da se predstavimo vašim gledalcima. Kao što sam na početku rekla, na ovim izborima nastupate se Demokratskom strankom Srbije. Šta to zapravo znači? Mislite li da ste postali prosto jedna jaka opozicija, možda sada i najjača u Srbiji? Upravo tako, već godinu i više dana kako funkcioniše naša zajednička patriotska saradnja sa Demokratskom strankom Srbije od kada je na njenom čelu gospođa Sanda Rašković-Ivić. Lako i brzo smo se dogovorili i ukrupnili naše patriotske snage, što je inače želja patriotskih birača godinama unazad, da dobiju jednu snažnu, veliku, jaku patriotsku izbornu listu. Pored Dveri i DSS-a, tu su i grupa najistaknutijih srpskih intelektualaca, počevši od Koste Čavoškog, Đorđa Vukadinovića, Mila Lompara, profesor doktora Miladina Ševalića, našeg najpoznatijeg agroekonomista i tako dalje i tako dalje. Tako da smo napravili jedan snažan i veliki patriotski blok koji, kao što ste vi veoma precizno i tačno ukazali, nudi jednu drugačiju, različitu i alternativnu politiku od politike i sadašnje vlasti i sadašnje opozicije. Mi zapravo polazimo od toga da nema razlike između politike Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, da oni imaju potpuno isti politički stav po pitanju Evropske unije, NATO-a, Kosova i Metohije, MMF-a i tako dalje, da su čak u Skupštini Srbije glasali isto, odnosno zajednički po svim tim pitanjima, a da ako birači na ovim izborima žele drugačiju, različitu politiku i od vlasti i opozicije, ako im je muka da biraju između Vučića i Pajtića, između Čede Jovanovića i Ivice Dačića, između Tadića i Nikolića, između Velje Ilića i Nenada Čanka, prosto imaju za koga da glasaju. To je naša patriotska koalicija Dveri DSS i čini mi se da posebno Dveri, da tako kažem, jesu jedan sastojak te koalicije koji može biti veoma interesantan biračima iz prostog razloga što smo mi jedna smena političkih generacija, mi smo novi ljudi u srpskoj politici, Dveri su praktično jedina nova politička snaga na srpskoj političkoj sceni. Iza sebe nemamo afere, nismo bili na vlasti, nismo kupili diplome i donosimo neke nove teme, neku novu energiju, neke nove ideje i mislim da nam zbog svega toga ozbiljno raste rejting u posljednjim mesecima. Sa druge strane, vašoj stranci kao jednoj od stranaka patriotske orijentacije zameraju da ste glavni krivac što nema prave opozicije u Srbiji, u smislu da niste spremni baš za neke kompromise sa drugim opozicionim strankama, tako da Srpska napredna stranka zapravo ni nema pravu konkurenciju na ovim izborima. Šta vi kažete na to? Pa evo o čemu se radi. Mi smo stvari postavili, rekao bih, na jedan veoma pošten i principijalan način. Mi smo napravili jednu široku saradnju sa svim opozicionim političkim opcijama oko obezbeđivanja uslova za fer i poštene izbore i oko obezbeđivanja uslova za ravnopravan medijski tretman svih učesnika na izborima. Oko toga smo se saglasili. Izbori u Srbiji odavno nisu fer i pošteni. Vlast vrši jednu apsolutnu torturu i medijsku i finansijsku i svaku drugu. Pritiska građane, telefonira, upada po kućama, šalje batinaše po, ne znam, malim gradovima i u tom smislu zaista nam treba jedan širi opozicioni front koji bi obezbedio poštene i fer izbore i koji bi obezbedio slobodne medije, jer bez slobodnih medija nema slobodnih izbora. I ja sam ovih dana, evo i kod vas to ponavljam, pozvao Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku da napravimo jedan zajednički okrugli sto sastavljen od učesnika svih na izborima, do sada je proglašeno 7 izbornih listi, da sednemo zajedno i da vidimo kako ćemo svi napraviti jedan ravnopravan medijski tretman i poštene i fer uslove za izbore. Još uvijek nisam dobio taj odgovor od Srpske napredne stranke i počinjem da sumnjam u njihove časne namere na ovim izborima. Jer da su im namere časne, oni bi prihvatili jedan takav zajednički okrugli sto i napravili bismo zajedno fer i poštene uslove i jedan ravnopravan medijski tretman. Dakle, u tom smislu mi sarađujemo sa svim drugim opozicionim strankama.
Ali, kada se govori o programu, kada se govori o ideologiji, prosto ne možete sarađivati ako su vam programi različiti. Mislimo da je tu pošteno da svako izađe sa svojim programom na izbore, a onda će građani Srbije najbolje reći ko je prava opozicija, ko je istinska opozicija, ko ima pravu politiku i daće svoj glas onome za koga smatra da je tako. Prosto nemoguće je sarađivati između, recimo, Dveri i neke druge opozicijne opcije koja se zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Mi smo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. Bilo bi neprincipijalno da pravimo nekakve predizborne i postizborne saveze ako su nam politike toliko dijametralno suprotne. Kada govorite o saradnji sa drugim opozicionim strankama, bilo je reči o potencijalnoj saradnji Dveri i Srpske radikalne stranke. Šta je sa tom pričom? Tako je. Ja sam imao nekoliko susreta sa Vojislavom Šešeljem nakon povratka iz Haškog tribunala. Inače su Dveri bile poznate po tome da su se uvek zalagale za oslobođenje Vojislava Šešelja i protivile toj haškoj nepravdi koja nije sprovedena samo prema njemu, nego prema nizu Srba koji su, mnogi od njih, i svoje živote završili u Haškom tribunalu. Međutim, postoji jedna principijalna pozicija Srpske radikalne stranke da ona ne pravi predizborne koalicije i da u tom smislu ona želi samostalno da izađe na izbore. Mi to poštujemo i mislimo da tu nema nikakvih smetnji. Svi oni koji misle da Vojislav Šešelj i Srpska radikalna stranka dobro vode svoju politiku, glasaće za njih. Oni koji misle da naša koalicija Dveri, DSS i grupe najistaknutijih srpskih intelektualaca predstavlja jednu bolju izbornu listu, glasaće za nas. I u tom smislu mi posle izbora treba da sednemo u Skupštini Srbije i da vidimo postoji li jedan prostor za pravljenje jedne patriotske vlade Srbije koja bi povela Srbiju novim putem. Šta je po meni problematično? Problematično je što će sada vladajući režim Srpske napredne stranke da napravi još 2, 3, 4, 5 takozvanih patriotskih izbornih listi, koje će služiti isključivo da zauzimaju prostor i da oduzimaju glasove ovim dvema patriotskim izbornim listama, a na prvom mestu ovoj listi Dveri DSS, jer kao što vidite, a sigurno ste pratili medije poslednje 2-3 nedelje, nekako jedina prljava i negativna kampanja koja se u ovom trenutku vodi se protiv naše koalicije. Zašto mislite da je to tako? Pa navešću vam nekoliko primjera. Na internetu se prave lažni YouTube nalozi, lažne Facebook stranice koje se predstavljaju imenom Dveri da bi se plasirale neke potpuno neistinite činjenice o Dverima. Prave se nalepnice sa ustaškim koloritima. Redom kreće jedna hajka od premijera preko ministrke Zorane Mihajlović do ministra Vulina, koji sa svojim pokretom socijalista svaki dan izdaje saopštenje protiv Dveri i DSS-a. Ako pogledate celu političku scenu, vidjet ćete da vlast ne napada ni Pajtića, ni Tadića, ni Čedu Jovanovića, ni Šešelja. Jedino praktično napada i vodi ozbiljan politički rat, odnosno da kažemo politički sukob sa našom patriotskom koalicijom Dveri i DSS. Ja iz toga zaključujem, ostali im nisu konkurencija, ostali im ne smetaju. Jedini koji ih ugrožavaju ozbiljno u biračkom telu jeste naša patriotska koalicija. I iz toga zaključujem da nam rejting raste, da smo ponudili zaista različitu i drugačiju politiku koja počinje da privlači sve veću pažnju birača i da sada je potrebno nekako nas zaustaviti u tom rastu, nekako nekom negativnom i prljavom kampanjom nas diskvalifikovati, etiketirati, smanjiti naš kapacitet na izborima, ali mislim da je to nemoguće. Mislim da je biračima prosto dosta već tih ispričanih i već viđenih političara koji gledaju poslednjih 25-6 godina i da žele jednu smenu političke generacije, neke nove, mlade, nekompromitovane i stručne ljude na čelu Srbije. Dosta kritikujete aktuelnu vlast. Ono što mene interesuje, eto recimo kada biste vi dobili priliku da budete premijer, šta je to što biste promenili? Koje su to odluke koje biste prvo promenili ukoliko bi imali priliku? Tačno je da izuzetno kritikujemo ovu vlast. Mislim da smo možda jedina prava istinska opozicija ovoj vlasti, a razlozi su, da se samo kratko na tome zadržim, veoma jasni i otvoreni. Mi mislimo da je Srpska napredna stranka prekršila sva svoja predizborna obećanja. Nema 10 milijardi dolara stranih investicija, nema novih radnih mesta, nema kancelarije za brze odgovore, nema borbe protiv kriminala i korupcije. Za 4 godine njihove vlasti nije završen jedan jedini sudski postupak.
Danas se u zatvorima Srbije na višegodišnjoj robiji, na osnovu pravosnažne presude, ne nalazi ni jedan političar, tajkun ili državni službenik koji je opljačkao Srbiju u prethodnih 26 godina. Dakle, iz toga mi zaključujemo da je borba protiv kriminala i korupcije bila jedna velika laž i medijska predstava Srpske napredne stranke. Šta je vrhunac toga? Da Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, sedi na proslavi 25 godina Delta Holdinga pored Miroslava Miškovića i nazdravlja mu sa šampanjcem i time nam se smeje svima u lice i govori nam ono što je hapšenje i suđenje Miškoviću, sve to farsa, mi smo zapravo sa Miškovićem odlični drugari. I ja sam ovde u ime Aleksandra Vučića na proslavi Delta Holdinga. Dakle, tu i mi zameramo veoma konkretne stvari. I sa druge strane, mi tvrdimo da oni imaju rezultate. Ali šta su njihovi rezultati? Smanjenje plata i penzija, povećanje cene struje, povećanje poreza na imovinu, zaduživanje države kod inostranih kreditora za novih 10 milijardi evra i podrška stranim firmama koje dobijaju subvencije od države umjesto domaćih privrednika i poljoprivrednika. I da zaključim sa konkretnim podatkom, u budžetu za 2016. godinu Vlada Republike Srbije predvidela je novih 300 miliona evra podrške stranim firmama. A naši građani bi trebalo da znaju da je to više nego kompletan budžet za poljoprivredu u 2016. godini. Znači, ova vlada daje strancima, stranim kompanijama više nego svim srpskim seljacima i srpskoj poljoprivredi zajedno. To je prosto nešto što mislim da su konkretni argumenti koji govore zašto je ova vlast loša i zašto je treba promeniti. A evo da navedem možda jednu stvar koju bih prvo uradio na mestu premijera, odnosno kada bi naša patriotska koalicija Dveri DSS došla na vlast. Prvo što bismo radili bio bi zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas. A kako biste napunili državni budžet, s obzirom da ste rekli smanjenje plata u javnom sektoru? Šta biste vi konkretno uradili po pitanju punjenja državnog budžeta? Evo ovako, ja smatram da je mera smanjenja plata i penzija radi ušteda u državnom budžetu katastrofalno loša mera. Iz dva razloga. Prvo, udara se na srednji sloj stanovništva, na policajce, vojnike, zdravstvene i prosvetne radnike, radnike u državnoj službi. Smanjuju se plate i penzije, smanjuje se kupovna moć stanovništva, samim tim se udara i na domaću proizvodnju i privredu koja slabi zbog smanjene kupovne moći stanovništva. Time se ništa ne dobija. Ta ušteda koja je napravljena smanjenjem plata i penzija mogla se ostvariti na drugačiji način. Kako? Postoje dva po meni izuzetno važna i bitna metoda. Prvi je dodatno oporezivanje svih stranih banaka u Srbiji koji iz Srbije iznose profit od više stotina miliona evra. Oni moraju da podele krizu sa građanima i sa privredom po uzoru na Mađarsku i na Poljsku gde su dodatno oporezovane strane banke. Znači, time biste popunili budžet, recimo, najmanje pola od onoga što je uzeto smanjenjem plata i penzija. Da ne govorim da je smanjenje penzija protivustavno i nezakonito i da je to pljačka naših penzionera. Znači, mogli ste da oporezujete strane banke. I mogli ste drugu stvar na kojoj mi insistiramo, da naplatite porez tajkunima koji nisu platili porez prethodnih godina u više stotina miliona evra neplaćenog poreza. Iz te dve mere vi ste mogli postignete isti efekat kao smanjenjem plata i penzija. Ali šta je problem Srpske napredne stranke i ove vlasti? Ona ne sme da udari na strane banke i ne sme da udari na tajkune. Najlakše udariti na sirotinju, na penzionere, na radnike, vojnike, policajce. Dakle, tu se mi razlikujemo. A mislite li da državni vrh u Srbiji konkretno ne donosi samo odluke, kada tako pričate? Apsolutno. Vlast u Srbiji, nažalost, ni o čemu ne odlučuje. I najveći vam je i najbolji primer, ovo je sada pre nekoliko nedelja sklopljeni sporazum sa NATO-om, koji je sklopljen u posljednjim danima aktualnog saziva Skupštine Srbije, kada je Skupština praktično raspuštena, na silu je ratifikovan sporazum sa NATO-om, kao da se neko uplašio i nervozio šta će biti sa tim sporazumom posle izbora, kada recimo Dveri uđu u Skupštinu Srbije i kada bude mnogo teže sklapati sporazume sa NATO-om koji nas je bombardovao, ubijao, uništio našu infrastrukturu, imovinu, a vi mu sada dajete da prolazi kroz Srbiju, da koristi naše kasarne, da upada u privatne domove, da krivično niko ne odgovara od NATO pripadnika ako napravi bilo kakvo krivično delo u Srbiji, da ne plaća porez i carine. Jednostavno, iz svega toga zaključujem da je neko preuzeo neku obavezu prema stranim centrima moći i da mora da neke stvari uradi da bi opstao na vlasti.
I svi ćete se sjetiti kako recimo Europska unija čestita Tomislavu Nikoliću pobedu u drugom krugu predsjedničkih izbora 3 sata pre zatvaranja birališta. Dakle, ako vam je neko to na taj način pomogao da dođete na vlast u Srbiji, verovatno ste vi obećali da za uzvrat morate da uradite to i to. Da prodate Telekom, da prodate EPS, da prodate PKB, da prodate Aerodrom Beograd, da prodate poljoprivredno zemljište strancima, da sklopite antiustavni briselski sporazum kojim ukidate institucije države Srbije na Kosovu i Metohiji. A plašim se, odnosno veoma sam otvoreno zabrinut, da ako ova vlast ostane i posle ovih izbora, da će ona krenuti putem Mila Đukanovića u Crnoj Gori, a taj put podrazumeva uvođenje sankcija Rusiji, ukidanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom koji je izuzetno povoljan po nas jer sve naše proizvode izvozimo bez carina na ogromno rusko tržište i ulazak u NATO. I možda je to i tajna ovih izbora da se napravi jedna vladajuća većina između recimo Srpske napredne stranke, Tadića i Čede Jovanovića koja bi mogla da Srbiju uvodi u NATO. Sada kada vas slušam kako pričate, prosto pitanje koje se samo nameće je da li će ova izborna kampanja za srpski pokret Dveri biti kampanja u kojoj ćete samo kritikovati aktuelnu vlast ili tu postoji neki ozbiljan program koji možete da ponudite potencijalnim biračima? Sa najvećim zadovoljstvom ćemo mnogo više vremena posvetiti onome što mi nudimo, ono što je naš program, ali prosto bazično moramo da postavimo stvari. Zašto ova vlast ne valja, zašto mi mislimo da je treba promeniti i onda dolazi objašnjenje, a šta to mi nudimo umesto toga. I tu mislim da imamo apsolutno najbolji program na ovim izborima koji počiva na 3 stuba, to je porodična, socijalna i ekonomska politika. A evo vi birajte o čemu ćemo da pričamo od tih stvari. Za početak želim da čujem od vas kakvu Srbiju vi vidite. Pretpostavljam da bi to bila Srbija bez gej parade, ali pored toga da čujemo kada je reč o nekim globalnim pitanjima kao što je pridruživanje Evropskoj uniji, rekli ste već kakav je vaš stav kada je u pitanju sporazum sa NATO-om. Dakle, da čujemo, okrenuti ste Rusiji, niste za pridruživanje Srbije ka Evropskoj uniji i to je prosto nešto po čemu su Dveri prepoznatljive već godinama. Tako je. Dakle, mi svoju politiku ne menjamo. Ona podrazumeva da smo mi protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, da smo za 16 godina pridruživanja Evropskoj uniji otvorili 2 poglavlja u procesu pridruživanja, da su matematičari izračunali da ako tim tempom budemo pregovarali, ućemo u Evropsku uniju 2250. godine. Dakle, priča o Evropskoj uniji je jedna šarena, potrošena laža. Evropska unija nas je bombardovala, Evropska unija je glavni sponzor nezavisnog Kosova, Evropska unija nas ekonomski na svaki drugi način ucenjuje i uzrabljuje i nema računice na strani Evropske unije. Evropska unija inače u svojim problemima, ekonomskim krizama, migrantskoj krizi i raspadu eurozone i svega onoga što se danas smatra Evropskom unijom i prosto mi treba tražimo svoju sreću na nekoj drugoj strani sveta. Na toj istočnoj strani sveta Rusija nas nikada nije bombardovala. Naš je saveznik u očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Pogledajte samo u prošloj 2015. godini da nije bilo Rusije, mi bismo bili proglašeni za genocidni narod, jer je Rusija sprečila britansku rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i Rusija je sprečila ulazak Kosova u UNESCO. Dakle, ne samo u tom političkom smislu, nego pre svega i možda još važnije, u vojno-bezbednosnom i u ekonomskom smislu mi vidimo da je ta strateška saradnja sa Rusijom perspektiva Srbije. Naravno da smo protiv ulaska Srbije u NATO, o tome sam već govorio, prosto to je jedan nehumani čin, ući u jednu kriminalnu i zločinačku organizaciju koja je ojadila narode i države širom sveta, a prvo nas, 1995. kada je bombardovana Republika Srpska i 1999. kada je bombardovana Srbija i Crna Gora. I naravno ono što je za nas važno, mi se borimo za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, protiv smo ovih antiustavnih briselskih sporazuma i temu Kosova i Metohije vratili bismo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija gde imamo saveznike u Rusiji i u Kini. To su te bazične stvari od kojih mi ne odstupamo. Teme gej parade su potpuno periferne i nebitne i mi se okrećemo pravim temama, a to su porodična, socijalna i ekonomska politika, jer praktično vaši gledaoci, a birači nisu ni imali priliku da čuju šta Dveri misle o tim temama koje zaista život znače i to će biti fokus naše kampanje u narednih mesec dana. Evo sad imaju prilike da čujemo dakle kakva je to socijalna i porodična politika koju Dveri zastupaju. Mi smo i najpoznatiji, verovatno, po tome da smo politički pokret porodičnih ljudi, da je za nas porodica na prvom mestu i da mi zastupamo porodičnu politiku za koju inače smatramo da je moderna politika za 21. vek. Šta to konkretno znači? Mi smo pre svega za borbu protiv bele kuge
u našem narodu. 40.000 građana Srbije više umre nego što se rodi na godišnjem nivou. Imamo ispod 1 deteta po bračnom paru. Jedno smo od najstarijih stanovništava u Evropi. Naši građani nisu ni primetili da između 2 popisa od 2001. do 2011. mi smo izgubili 400.000 stanovnika. Nije bio ni jedan rat, nije bila nikakva epidemija, imamo 400.000 ljudi manje. Koliko Obrenovaca manje imamo za 10 godina? To je recimo za mene toliko alarmantno da se uplašim kada vidim da imamo recimo predsjednika vlade Srbije koji u onom svom čuvenom ekspozeu za mandatara kada je više sati govorio o svim ciljevima vlade Srbije, nijednom nije pomenuo belu kugu i nijednom nije pomenuo porodicu. Ako neko ko je na vrhu države ne vidi da je problem bele kuge jedan od državnih prioriteta, onda imamo ozbiljan problem sa onim ko je na vrhu države. Naše mere su veoma konkretne. Ministarstvo za brigu o porodici u vladi Republike Srbije. Podrška rađanju, mladim bračnim parovima i porodicama sa više dece. Na prvom mestu i posebno naglašavamo majke, trudnice i porodilje koje moraju da dobiju zaštitu države. Materinstvo treba proglasiti zanimanjem. Svaka majka, svakog novorođenog deteta mora da ima određeni materinski dodatak, a posebno majka 3 i više dece. Pazite, nezaposlena majka sa više dece nije nezaposlena majka. Ona je itekako zaposlena u vaspitanju, odrastanju i obrazovanju svoje dece. Ona mora da ima jednu posebnu pažnju i zaštitu države. Porodice koje su danas socijalno najugroženije, samačke i staračke porodice na selu posebno, ratni vojni invalidi i veterani, porodice koje su prezadužene. Pogledajte primjer 22.000 porodica u Srbiji koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Pa da li je normalno da vi posle 10 godina otplate kredita imate da vratite više nego na početku kreditnog zaduženja pre 10 godina? Znači ovdje neko ne radi svoj posao. Ovdje neko dozvoljava da na strane banke deru kožu sa leđa, da imaju najveće kamatne stope u čitavoj Evropi i plus da ih mi dodatno ne oporezujemo, da im uzmemo taj deo ekstra profita koji iznose u inostranstvu. Dakle, mi želimo da rešavamo probleme porodica. Samohrane porodice, to je nov socijalni fenomen o kome niko ne govori, to su vam porodice u kojima nijedan član nije zaposlen. Šta radi ova država? Šalje privatne izvršitelje da kada ljudi ne mogu da plate recimo usluge komunalne ili ne mogu da vrate kredit, oduzima im se porodični dom, ljudi se izbacuju s decom na ulice, prodaju se njihovi stanovi i kuće. Kada se dveri budu pitale i odlučivale, mi ćemo doneti zakon o zaštiti prezaduženih porodica kojim ćemo zabraniti privatnim izvršiteljima oduzimanje porodičnog doma, a deo dugova ćemo otpisati, a ostatak dugova ćemo reprogramirati kada porodica ponovo bude platežno sposobna, kada ljudi dobiju posao, oni će morati da vrate sve svoje dugove. A one koji imaju, a ne plaćaju dugove, njih ćemo da gonimo sa državnog nivoa. Ali oni koji nemaju, koji su socijalno ugroženi, njih moramo da zaštitimo. Niko u Srbiji ne sme da bude gladan, niko u Srbiji ne sme da bude žedan, nikome u Srbiji ne sme da bude isključena struja i voda i da bude izbačen iz svog porodičnog doma. To u Srbiji u 21. veku ne smemo da dozvolimo i toliko država može da obezbedi. Kao što država može da obezbedi zdravstveno osiguranje za svakog svog građanina. Znači svaki građanin Srbije mora da ima zdravstvenu knjižicu, bez obzira da li je zaposlen ili nezaposlen, to je jednostavno civilizacijska tekovina u 21. veku. Tvrdite između ostalog da imate plan za spas ekonomije Srbije i govorite o takozvanom ekonomskom patriotizmu. Šta to zapravo znači i kako izgleda u kratkim crtama taj plan? To je najvažnija tačka našeg programa na ovim izborima i mislimo da je to i najvažnija tema izbora, a to je da li mi treba da nastavimo ekonomsku politiku od 5. oktobra 2000. do danas, jer po mom mišljenju Vučićeva ekonomska politika je nastavak Dinkićeve ekonomske politike, nema tu ništa novo. Ili treba da krenemo nekim novim ekonomskim putem. Mi smatramo da u pravcu ekonomske politike treba raditi sve suprotno od onoga što je rađeno od 5. oktobra 2000. do danas. Dakle, ako je prethodna vlast ukidala carine na uvoz strane robe i time uništavala domaću robu, mi ćemo raditi suprotno. Mi ćemo vratiti carine na uvoz strane robe i podržavati domaću proizvodnju i gledati da razvijamo one grane privrede koje su zamena uvoza domaćom proizvodnjom. Ako je vlast zaduživala državu kod inostranih kreditora, mi ćemo to da prekinemo i da vidimo možemo li se dogovoriti sa Svjetskom bankom i MMF-om o otpisu dela naših dugova i o reprogramiranju dela naših dugova. Jer ne može srpska ekonomija da radi za vraćanje dugova. To nema smisla. I treća izuzetno važna stvar, mi ćemo zaustaviti dalju rasprodaju naših prirodnih i prirodnih bogatstava. Dakle, ako se mi budemo pitali i odlučivali, nema prodaje Telekoma strancima, nema prodaje EPS-a,
nema prodaje aerodroma Beograd, nema prodaje PKB-a, jednog od najvećih inače poljoprivredno-industrijskih kombinata u Evropi, i nema prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. To su strateški resursi uz izvore čiste pijaće vode, uz rudna i šumska bogatstva i uz naše rečne tokove. To su naši strateški kapaciteti da mi možemo u budućnosti da razvijamo našu domaću ekonomiju. I ono na čemu mi posebno insistiramo, sve snage države koje su u ovom trenutku usmjerene prema stranim investitorima, njima se daje 10.000 evra naših para iz državnog budžeta. Oni dobijaju besplatno gradsko građevinsko zemljište. Oni dobijaju besplatne priključke za struju, vodu i gas. Oni dobijaju poreske olakšice. Čak smo to primetili i konstatovali da deo tih stranih kompanija prikazuje lažno svoje poslovanje u Srbiji sa gubitkom da ne bi platili porez na ostvarenu dobit u Srbiji. Izmišljaju usluge prema svojim majkama firmama u inostranstvu za softvere, za konsulting i tako dalje i praktično isisavaju profit iz Srbije, a ovdje ne plaćaju porez na ostvarenu dobit. Sve to, svi ti interesi stranaca i stranih banaka i stranih kompanija moraju malo u drugi plan, a u prvi plan, i to je ta revolucionarna novost u ekonomiji u Srbiji, u prvi plan ide domaći ekonomski interes koji mi zovemo ekonomski patriotizam. Šta to znači? Sve ovo što ste do sada davali strancima, od sada se daje domaćoj privredi i poljoprivredi. Državna razvojno investiciona banka koja po povoljnim kamatnim stopama podržava domaću proizvodnju, porodice koje žele se vrate na selo da se bave poljoprivredom, njima 10.000 evra naših para, a ne stranoj kompaniji, jer je i to novootvoreno radno mesto. I agrarna banka koja će podržavati naše selo i poljoprivredu i u svakom drugom smislu, od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, domaći privrednik dobija prioritet i domaći privrednik dobija primat kod buduće vlasti kada se bude pitala naša patriotska koalicija Dveri DSS. Čak sam negde pročitala da ste rekli da ćete vi u cilju podrške ovom ekonomskom patriotizmu i tokom ove kampanje nositi odela samo domaćih proizvođača. Je li to samo tokom kampanje ili inače? To sam radio i ranije, ali sam ovoga puta želeo to da naglasim, jer mi političari treba da damo primer. Ja mislim da sasvim pristojno, a i po relativno pristojnim cenama koje nisu prevelike, možete da se obučete od domaćih proizvođača. I ja želim time da pomognem domaću proizvodnju i gledam da moje delo bude čuveno konfekcijsko delo Rankovo iz Beograda, da moje, ne znam, cipele budu Ukus iz Kovačice, da moja košulja bude, ne znam, Azaro iz Knjaževca ili kravata iz moje zemljakinje Maruške iz Preljine kraj Čačka. Dakle, imamo vrhunske domaće proizvođače, imamo vrhunske modne stiliste, ne vidim zašto bi smo forsirali stranu robu u bilo kom smislu. A pazite, kada to svedete na neke druge primere, onda je besmisleno da mi uvozimo luk iz Kine, meso iz robnih rezervi i Argentine i Brazila, mleko u prahu koji ubija našu mlečnu industriju. Mi jednostavno imamo obavezu da podržimo domaćeg poljoprivrednika, da njemu obezbedimo povoljne kredite, da njemu obezbedimo otkupne stanice, da mu damo podršku za obnovu poljoprivredno-industrijskih kombinata, za obnovu industrije poljoprivredne mehanizacije, jer mi smo nekad znali da pravimo i traktori, kombajni, motokultivatori, svu priključnu poljoprivrednu mehanizaciju, ili recimo obnovu zadrugarstva. Nemoguće da u 21. veku ne može funkcioniše nijedna zadruga, a pre 120 godina mi smo imali zakon o zadrugama, zadružne banke, otkupne stanice, sušili voće, izvozili ga u čitavu Evropu. To je budućnost Srbije. Poljoprivreda, prehrambeno-prerađivačka industrija, energetika, telekomunikacije, turizam i naravno reindustrializacija u onom segmentu i pravcu gde mi možemo da zamenimo uvoz domaćom proizvodnjom. I to je, rekao bih, jedna velika novost na srpskoj političkoj sceni, jedina različita ekonomska politika od one koje gledamo posljednjih 16 godina, a koju sleduju sve vlade u posljednjih 16 godina, i u tom smislu mislim da je došao red da završimo sa Dinkićevom ekonomskom politikom i da jednostavno napravimo neku politiku koja gleda naš domaći ekonomski interes. Jer kada ovdje dolazi najveća nemačka kompanija za svinjogojstvo, Tenis, to je nemački ekonomski interes. To nije srpski ekonomski interes. Srpski ekonomski interes da mi podignemo našu najveću kompaniju za, recimo, bilo koju oblast iz prehrambeno-prerađivačkog sektora. Znači, mi hoćemo da podržavamo domaće privrednike, domaće preduzetnike i da njima dajemo sve oblike podrške države. I to je, verujte, ključna promjena u ekonomiji. Ja verujem da to građani prepoznaju i da je režim toliko uplašen da ako ovo građani Srbije čuju, svi će glasati za Dveri DSS. Gospodine Obradoviću, interesuje me i kakav je vaš stav po pitanju učešća žena u političkom životu? Koliko ima pripadnica nežnijeg pola u srpskom pokretu Dveri i kako biste vi, recimo, reagovali na mogućnost žene lidera u Srbiji?
Pa mislim da smo već reagovali na tu mogućnost i da se Dveri nalaze u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije, koja jedina u Srbiji ima ženu na čelu svoje političke stranke. Dakle, već smo primjerom pokazali kako vidimo ulogu žena u političkom životu. Druga stvar, mislim da mi na ovim izborima najbolje zastupamo interese ženske populacije u Srbiji. A evo objasnit ću vam kako i zašto. Mislimo da imamo najbolji program za žene u Srbiji. Nedeljama unazad promovišemo žensku snagu Dveri, kako se zove naša ženska organizacija unutar Srpskog pokreta Dveri, sa nekoliko vrlo konkretnih mera. Pod broj 1, rekao sam vam da materinstvo treba proglasiti zanimanjem i da ženama ne treba više ženskih prava, nego više majčinskih i svakih drugih privilegija u ovome društvu. Ženi treba omogućiti da može da uskladi majčinstvo i porodicu sa poslovnom karijerom. Niko više ne sme ženama da da otkaz zato što su ostale u drugom stanju. Niko ne sme da uslovljava mladu ženu dobijanjem posla, a da ona ne sme da ostane u budućnosti u drugom stanju. Dakle, naša politička opcija će zaštititi ženu od bilo kakve diskriminacije po pitanju posla. Primjer radi, imate iste poslove koje rade i muškarci i žene, a žene imaju manja primanja za isti posao koji radi i muškarac. To više ne sme da se dešava. To je prvi segment. Drugi segment je bilo kakva druga diskriminacija, zlostavljanje, maltretiranje i nasilje nad ženama je apsolutno nedopustivo. I treća, posebno važna stvar, jeste zaštita zdravlja žena. Imamo povećan broj karcinoma, inače u našem društvu, posle bombardovanja Milosrdnog anđela 1999. sa onim bombama sa osiromašenim uranijumom. Žene su posebno osetljive i morali bismo da radimo jednu vrstu preventivne dijagnostike, da povećamo broj sistematskih pregleda i da vršimo ranu prevenciju bilo kakvih bolesti kod žena. I to je, čini mi se, jedna od najvažnijih stvari koju treba da zastupa nova zdravstvena politika Dveri na vlasti nakon ovih izbora. Tako da, verujte, ovo su veoma konkretne mere. Ako tome dodate, recimo, podršku ženama preduzetnicama, podršku porodičnim firmama, našu konkretnu meru poreske politike da u prve 2 godine pokretanja vašeg porodičnog biznisa ili ženskog biznisa vi nećete plaćati porez. Vaš biznis treba stane na noge, da vi razvijete vaš biznis, a onda će da dođe država da vas oporezuje posle 2 godine. To su konkretne stvari. Ostalo su prazne priče. Pazite, rodne ravnopravnosti, ženska prava, feminističke prazne priče. Pa koga to više zanima? Izvine, možeš ti nešto konkretno da pomogne ženu u Srbiji? Jesi zaštitio trudnicu? Jesi zaštitio porodilju? Jesi pomogao majku sa više dece? Gde ti je samohrana majka? Šta si za nju uradio? To su teme. Pustite ženska prava i prazne priče. Ovo su pravo zastupanje žena. I zato ja mislim da naša koalicija Dveri DSS u ovom trenutku je najbolji politički zastupnik i zaštitnik žena u Srbiji i pozivam žene da glasaju za našu koaliciju. Imaće u nama svog najboljeg političkog glasnogovornika u budućem sazivu Skupštine Srbije i, ako Bog da, naravno, u budućoj vladi Republike Srbije. Ono za što se također zalažete jeste i ponovno uvođenje služenja vojnog roka, pa možemo slobodno reći prilično nepopularna mera u Srbiji. Zbog čega mislite da je to važno i da nam to treba? Pa ja mislim da se varate po pitanju popularnosti te mere. Istraživanja do kojih smo mi došli govore da je više od 70% građana Srbije za povratak redovnog služenja vojnog roka. Vrlo je karakteristično da su mladi u srednjoj školi ili nešto stariji na studijima, tinejdžeri, veliki zagovornici povratka redovnog služenja vojnog roka, što je veoma zanimljivo. Imate tendenciju prijavljivanja za dobrovoljno služenje vojnog roka i da su popunjeni svi kapaciteti Vojske Srbije u ovom trenutku za dobrovoljno služenje vojnog roka. Više od 2.500 mladih ljudi se javilo i iz godine u godinu raste broj onih koji se prijavljuju za dobrovoljno služenje vojnog roka. I sve to govori da je zapravo u ovom vremenu važno, a to smo jedino mi učinili i zaista se razlikujemo po tome od svih drugih, postaviti pitanje povratka redovnog služenja vojnog roka. Ja ću navesti konkretne argumente. Složeno je vreme, nama je potrebna borbena gotovost, generacije i generacije unazad nisu služile vojni rok. Mi volimo i želimo da nam muškarci ne budu mlakonje i mlitavci, nego da budu muškarci, da budu ozbiljno vojno osposobljeni. Neće taj vojni rok trajati godinu i godinu i po dana, dovoljno je 3 meseca za vojnu obuku i eventualno još koji mesec za vojne vežbe. U tim, da kažem, okvirima služenja redovnog vojnog roka, vojska će se staviti na raspolaganje građanstvu u elementarnim nepogodama, u vanrednim situacijama. Vojska će ponovo sa svojom mehanizacijom krčiti puteve i pomagati lokalnom stanovništvu i to će biti velika ušteda za državu.
I što je posebno važno, postoji kult vojske u srpskom narodu. Mi smo vojnički narod. Nekada ispraćaju vojsku bila na najvažnijih porodičnih veselja. Ugled vojske mora da se vrati. Naše kasarne su prazne. Ne možeš više da vidiš vojnika u uniformi na našim ulicama. Mi želimo jednostavno da vojska ponovo dobije onaj status i onu ulogu u društvu koju je imala kroz našu istoriju. A to sa sobom povlači jačanje vojne industrije. Koliko smo danas daleko od toga? Mislim da imamo ozbiljne potencijale za jačanje vojne industrije. Mi se upravo i u okviru našeg programa vojne politike zalažemo za jačanje naših vojno-tehničkih instituta. Mi smo inače bili ozbiljni proizvođači naoružanja i naši su, da kažem, inženjeri, naučnici bili veoma kreativni u tome pravcu. Mi moramo da nastavimo razvijanje naše vojne industrije. I mislim da tu jedna ozbiljna strateška saradnja sa Ruskom federacijom može biti budućnost vojne bezbednosti Srbije. I naravno jačanja naše vojne industrije i u tom smislu je to još jedan od argumenata za veću saradnju sa Rusijom za koju se mi zalažemo. Sada kad kažete saradnja sa Rusijom, prosto malo pre sam zaboravila da vas pitam kakav je vaš stav po pitanju ruskih stranaka u Srbiji? Da li postoji eventualno mogućnost neke saradnje Srpskog pokreta Dveri i tih ruskih stranaka u Srbiji? Pa vidite, ja pre svega moram da vam kažem jednu važnu stvar. Ja nisam rusofil. Ja sam srbofil. Ja nisam ruski pokret Dveri. Ja sam srpski pokret Dveri. Mene interesuje na prvom mjestu interesi moga naroda i moje države. To što u ovom trenutku, a i najčešće kroz istoriju, ti interesi su poklapali sa interesima Rusije i što nam je Rusija bila najčešći i najbolji saveznik, to naravno mi znamo, mi to konstatujemo, mi volimo Rusiju, ali više volimo Srbiju. Dakle, svaka čast ruskim strankama, ja vidim da je popularno danas biti rusofil i da su formirane desetine ruskih stranaka, ali po meni treba formirati jednu srpsku politiku i zalagati se za srpske nacionalne, državne i ekonomske interese i ostvarivati ih naravno u saradnji i savezništvu sa Rusijom. Ali dozvolite, meni je bliži interes Srbije nego interes Amerike ili Rusije. Dakle, u tom smislu mi smo prosrpska politička opcija, a ne proruska politička opcija. Mi, kada biramo spoljno-politički pravac Srbije, mi kažemo da, mi smo protiv ulaska Srbije u Europsku uniju i za veće savezništvo sa Rusijom. Ali Rusija gleda svoje interese, ima svoje interese koji se možda neće uvijek poklopiti sa srpskim interesima. Ali ono što je za nas važno, u ogromnom procentu ti interesi Srbije i Rusije se poklapaju, dok recimo interesi Srbije i Zapada su apsolutno suprotstavljeni. Zapad je uvijek bio protiv naših interesa i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i na Kosovu i Metohiji. Jednostavno, mi ne vidim nikako da pronađemo bilo kakav oblik moguće saglasnosti sa Zapadom, jer su oni uvijek protiv interesa Srbije na Balkanu. Sa Rusijom je potpuno drugačije i zato smo mi okrenuti ka Rusiji. Ali, ono što je za nas ključno, mi smo srpski rodoljubi, mi smo srpske patriote i to je ono što je naša osnovna odrednica. Vraćamo se programu Srpskog pokreta Dveri, odnosno onim temama za koje se zalažete ili koje kritikujete. Možda ste jedina stranka koja je javno kritikovala i zakon o obaveznoj vakcinaciji. Zbog čega ste protiv ovog zakona? Verujte, kritikovali smo mnogo toga iz oblasti zdravstvene bezbednosti Srbije. Govorili smo mi o nekim drugim bezbednostima o kojima možemo eventualno drugi put, kako recimo prehrambena bezbednost. Vi znate da smo mi protiv dozvole uvoza, prometa i proizvodnje genetski modifikovane hrane i semena. To je opasan udar na zdravlje stanovništva, na zaštitu životne sredine i opasan udar na našu domaću poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju zdrave hrane koja je zapravo budućnost naše poljoprivrede. Dakle, ugrožena nam je prehrambena bezbednost, ali vi ste ukazali na još opasniju stvar, a to je naša zdravstvena bezbednost. Imate recimo onaj katastrofalan zakonski paragraf koji dozvoljava da deca nakon 15. godine života ne moraju više da upoznaju svoje roditelje o svom zdravstvenom biltenu i svom zdravstvenom kartonu. Dakle, deca posle 15. godine života raspolažu svojim zdravljem bez znanja roditelja. Znači, neka devojčica može da izvrši abortus bez znanja svojih roditelja. To nije normalno. Dakle, ne može se jedan nepunoletno i toliko mlado, odnosno maloletno biće na taj način ostavljati samo sebi u jednom teškom i složenom vremenu. Pa valjda roditelji su odgovorni za tu decu, makar do tog punoletstva, a zapravo su odgovorni za do kraja života za svoju decu. I onda dolazite do ove stvari koje ste vi pomenuli, do opasne, totalitarne ideje da će neko roditeljima odlučivati umjesto njih o obaveznoj vakcinaciji njihove dece. Da će država preuzeti brigu o našoj deci umjesto nas roditelja. To nije normalno.
Pre svega to je kršenje Ustava, to je kršenje brojnih drugih zakona, to je ugrožavanje privatnosti, to je ugrožavanje prava da mi brinemo o sopstvenoj deci i to nikakve veze nema sa vakcinacijom kao jednom normalnom zdravstvenom merom u pravcu zaštite stanovništva od određenih epidemija ili zaraznih i bilo kojih drugih bolesti. Šta je problem? Problem je naturanje obavezne vakcinacije i problem je za nas iz Dveri najveći ne vakcinacija, nego nekontrolisana vakcinacija. Znači imate situaciju da su uništene domaća proizvodnja vakcina, da je uništen jedan Torlak, da se uvoze strane vakcine za koje mi ne znamo šta sadrže, da mi nemamo nacionalnu laboratoriju za kontrolu ispravnosti tih stranih vakcina i da mi opravdano kao roditelji sumnjamo da su te vakcine ispravne. I kažemo, mi to sumnjamo. Znači, imamo brojne primjere iz sveta gdje su strane multinacionalne kompanije različite vakcine slale različitim narodima i time žele da ko zna šta eksperimentišu sa tim narodima. Mi želimo domaće vakcine ili nacionalnu laboratoriju za kontrolu strane vakcine. Dok toga nema, ili domaće vakcine, ili nacionalne laboratorije za kontrolu stranih vakcina, mi sumnjamo u ispravnost tih vakcina i mi tražimo da se roditeljima da sloboda da oni vakcinišu svoju decu kako oni misle. I pazite, za nas apsolutno nije sporno, mi znamo koliko su vakcine napravile jedan značajan iskorak u zdravstvu, koliko su vakcine smanjile broj epidemija i masovnih zaraznih bolesti, a to su bile naše vakcine. I mi smo kontrolisali te vakcine. I to tako treba i da ostane. I naravno da ćemo našu decu vakcinisati protiv zaraznih bolesti, pa to je najnormalnija stvar. Svi smo to primili, evo nas živih i zdravih i to je u redu. Ali nemojte da eksperimentišete sa našim zdravljem. Nemojte da nam ubacujete vakcine čije poreklo ne znamo i nemojte da nam totalitarno namećete obaveznu vakcinaciju. Prosto, mi smo slobodarski narod, mi ne volimo nikakve totalitarne projekte, još od nacizma preko fašizma do komunizma, pa ne volimo ni da neko vakciniše našu decu bez našeg pitanja. Gospodine Obradoviću, ostalo je još malo vremena do kraja emisije. Voljela bih da čujem od vas i da nam kažete šta konkretno pokret Dveri može da ponudi Obrenovcu. Dakle, šta je to što Obrenovac može da očekuje od vas? Ja pre svega želim da istaknem da je opštinska organizacija Srpskog pokreta Dveri u Obrenovcu izuzetno dobra, jedna od najboljih i najjačih u gradu Beogradu. Želim da istaknem svoje zadovoljstvo što je došlo do saradnje sa Demokratskom strankom Srbije i na lokalnom nivou, da je napravljena jedna lokal patriotska koalicija. Posebno želim da istaknem da je naš predsjednik opštinske organizacije Vladan Dimitrijević napravio jedan dobar tim, da se okružio ljudima koji su visoko obrazovani, koji nisu do sada bili u politici, da se okružio privatnim preduzetnicima koji su izuzetno važni da se uključe u politiku i naravno da smo prisutni i na selima u Obrenovačkom kraju i da je to jedan dobar tim za političke promjene u Obrenovcu. Dobro sam upoznat sa određenim problemima Obrenovca, znam za problem bezbednosti u ovome gradu, znam za problem kupljenih diploma i nekvalifikovanih kadrova koji su došli na mesta koja ne zaslužuju. Naravno, tu je uvek partijsko zapošljavanje, tu je zastrašivanje, maltretiranje i sve ono drugo što viđamo i na drugim mestima. I naravno, postoji i ekološki problemi i sve ono drugo o čemu Obrenovac bolje zna od mene. Međutim, mislim da mi imamo jedan tim koji može da tu ponudi i nove ljude i nove ideje. I da i u Obrenovcu kao i u čitavoj Srbiji ovi izbori mogu da donesu jednu smenu političkih generacija i da na čelo grada dovedu neke nove, nekompromitovane, mlade i stručne ljude. I to želim Obrenovcu na ovim lokalnim izborima i naravno pozivam Obrenovčane da svoj glas daju ovoj našoj lokal patriotskoj koaliciji Dveri DSS. Da čujemo za kraj i kakva bi bila vaša poruka za sve naše gledaoce i kakva su vaša očekivanja od ovih izbora koji nas očekuju? Samo je jedna poruka. Izađite na izbore. Nemojte ostati kući, nemojte izaći na izbore i poništavati listiće, preuzmite odgovornost, vratite život u svoje ruke, da vratimo ovu državu u svoje ruke. Veoma je važna izlaznost na ovim izborima, veoma je važno da što veći broj izađe ljudi na ove izbore. A što mislite, ko će za vas glasati 24. Koja je vaša ciljna grupa? Ja mislim da će za našu patriotsku koaliciju Dveri DSS glasati porodični ljudi, da će glasati domaći privrednici, odnosno privatni preduzetnici, da će glasati poljoprivrednici, zato što u nama vide jedini ozbiljan program za razvoj sela i poljoprivrede, i da će glasati žene i posebno da će glasati omladina.
sa jedne strane, jer smo mi ta neka nova, energična, mlada snaga, ali da će glasati i najstarija populacija stanovništva iz razloga što smo mi ozbiljno stali u njihovu zaštitu u trenutku kada su opljačkani od strane ove vlasti i što smo apsolutno stali na stranu ovog autentičnog sindikata penzionera Srbije i da podržavamo tu politiku da se penzije i plate vrate na nivo pre smanjenja i da se traži jedan model kako bi se nadoknadilo sve ono što je opljačkano od penzionera u prethodnom periodu. Vidim u tome jedno ozbiljno predizborno obećanje i očekujem dakle podršku i najstarije populacije naših sugrađana, posebno i tih porodica koje su staračke i samačke, koje smo jedino mi konstatovali i kažemo mora se njima izaći u susret i sa medicinskom negom i sa drugim načinima, jer prosto oni nemaju nikoga, oni žive sami u tim staračkim i samačkim domaćinstvima. Sve to mi govori da praktično mi se obraćamo jednoj veoma, veoma širokoj biračkoj ciljnoj grupi i imamo program za sve te i uzraste i socijalne slojeve i mislim da smo na ovim izborima izašli zaista sa jednom veoma, veoma ozbiljnom i odgovornom politikom i da birači prepoznaju da je sa Dverima došla jedna velika promjena na političku scenu Srbije i da sa ovim našom zajedničkom patriotskom koalicijom Dveri i DSS dobijaju jednu ozbiljnu alternativu i opoziciju ovoj vlasti. Da li mislite da ćete upravo takvom politikom moći da probudite, da tako kažem, i one uspavane birače koji već godinama ne izlaze, a mislim da je takvih u Srbiji najviše, s obzirom da su razočarani silnim obećanjima koje smo proteklih godina dobijali? Ja se nadam, njima se veoma često i direktno obraćam, na neki način ih molim da izađu na izbore, ne kažem im glasajte za Dveri, kažem im glasajte protiv ove vlasti, ova vlast ne valja, a vi odlučite ko iz opozicije ima program koji bi zadovoljio i ko daje neko poverenje i u koga se pouzdate da će zaista ostati da i posle izbora stoji iza svojih reči. Dveri znaju ljudi, mi 17 godina postojimo, 5 godina smo na političkoj sceni, veoma lako svako može da okrene telefon ovdje iz Obrenovca, poznaje nekoga u Čačku i da pita, izvini, ko je taj Boško Obradović, kakvi su mu roditelji, baba i deda, kako se ponašaju njegova deca u školi i na ulici, i da steknete kako živi, kakav mu je standard životni i da iz toga izvuku neki zaključak da se može imati poverenje u tog recimo Boška Obradovića ili te Dveri. I to je pošteno tako. Ljudi su izgubili poverenje. Ljudi su razočarani, ljudi kažu svi su isti, ali ja to ne priznajem. Ja ne priznajem da su svi isti. Znači, ako bismo se predali i ako bismo se pomirili sa tim da su svi nepošteni i nemoralni u politici, ja mislim da mi onda nemamo nikakve šanse da je kraj Srbije. Ja mislim da nisu svi isti, da postoje pošteni i moralni ljudi koji mogu da odole iskušenjima politike, privilegija, bogaćenja na grbači naroda i svega onoga čega smo se nagledali prethodnih 25 godina i da se ti ljudi okupljaju u Dverima i da tim ljudima treba dati šansu. I to je moja poruka apstinentima. Dajte nam šansu. Dajte nam priliku da dokažemo da stojimo iza svojih reči kao što smo stajali prethodnih 17 godina i dajte nam šansu da ostvarimo ovaj program. Kad ispričamo ovaj program, ja znam da oni podržavaju ovaj program, ali im je teško da se motivišu i da poveruju da ćemo mi zaista sve to uraditi jer su ih već razočarali silni neki ljudi nazad godinama. Ali kako da nešto promenimo? Moramo dati nekome šansu, moramo verovati u budućnost Srbije i ono što glasi naš slogan, moramo se boriti za sreću u Srbiju, sreću svih naših porodica, sreću ovoga naroda, sreću ove države. Zato smo izabrali taj slogan sreća za Srbiju, sreća prati hrabre, svi želimo sreću i na ličnom i na porodičnom i na profesionalnom planu. To je najkreativnija trenutno kampanja na ovim izborima i mislim da zapravo pokazujemo na svim nivoima jednu ozbiljnost i zrelost da nam vredi dati to poverenje i da apstinenti zaista vredi napraviti jedan napor, izaći na izbore i dati šansu za sreću Srbije. Hvala vam što ste bili ovdje kod nas i što ste nam izneli svoj program. Hvala vama na mogućnosti da se čuje glas Dveri i da ovako razgovaramo na ove ozbiljne teme. Nemam puno prilike da mediji posvete ovakvu pažnju Dverima i izuzetno sam zahvalan na tome. Poštovani gledalci, sa nama je večeras bio gospodin Boško Obradović, predsjednik Srpskog pokreta Dveri. Hvala vam što ste bili sa nama i ostanite uz kanal Televizije MAK.